Ka Sarkar Jela Kelabeteng ban penprai ki karkhana kok ki belasna bean ki beren hakeleng ka West Khasi Hills bad East Jantia Hills. Bad gani kejing penprai ki karkhana kok kanai beteng hadian bagi nong penia jok kini ki karkhana kim shim la yo jingbet ban seng ya kini ki karkhana kok. Recording करो। हाँ करिए। Ready? Habapaya ke distrik West Khasi Hills ki borpeniat distrik ladap ban penprai ki atas khana jong ki khatlai teli ki karkhana kok belasna bean ki beren haga distrik. Bala bo thong ban penpralot ikisan punyo teli ki karkhana kok bean hapo kalai posngi. Nalor kejing penprai kini ki karkhana bean ki bo distrik leo Kemru ya ki hindrumut ki trai jong kini ki karkhana bala pengat iki hagi kenon an jong ke Environment Protection Act ke Explosive Substances Act bat Benami Transaction Prohibition Act arhajar khanrio. Kisan penyutli ki karkhana kok bean ki badan hakatan Chalang kidai ki bela syakang kerdap ki bor distrik nadu uno opera kasnam arhajar arpuar kat gum gejing betha joki yang syari Meghalaya High Court. Kajing penprai kini ki karkhana bean kadai ban pentikna bakin omla ban trekam syu. Kajing penprai ki karkhana kok bean kala trekamru ha ke distrik East Jantia Hills ha ka bagi bor peniat distrik ila penprai ya arteli ki karkhana kok bean ki bakin top ya ka halari kok plant bat ka Shoriansi kok ke badan hagatan sutengah East Jantia Hills. Bat kini ke jinglet penprai kini ki karkhana bean ki baterai kam sop-sop kandang yai beteng.